Jiman kod ng'ol moheo 100 mawuok Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya oyudo sir mar masinde mopogore opogore mag timo ohala kaachiel gi omenda mar chako ohala kowuok kuom piny owacho. Moko kuom masindegi oriwo charan mag tweng'o, pipe mag kuoyo pi, masinde mag suko kod luoko geche e kind mamoko. E kinde chenro mar chiwo sirgi, apisa mag piny owacho kwayo jonyuol mondo omi kik pand nyithindgi mantie kod ng'ol, eka piny owacho kod riwruoge mamoko biro yudo kinde mar chiwo sir ne nyithindogo kod rawere ma bende nitiere kod ng'ol. Kile sisi huwa tunafanya kama shirika ni kuhakikisha mama anajiweza au mzazi anajiweza au yule ambaye anamhudumia anajiweza. Kwa hivyo tunampea yeye uwezo wa kuweza kukakamua yeye mwenyewe, ikiwa ni kutembea, ikiwa ni mikono, ikiwa ni macho, ikiwa ni masikio, ikiwa ni hali ingine. Tunahitaji kumsaidia aweze kupata uwezo wa hela mfukoni. Kwa hivyo tunapea vifaa ambavyo anaweza mwenyewe kuvitumia apate hela kuja kwake. Pia nataka nitoe wito kwa wale ambao wako na walemavu kule nyumbani, wawache kuwaficha, wawatoe, kwa sababu walemavu ni watu na wako na talanta, na serikali inawahimiza waweze kukuza hizo talanta. Tunasema ile watu wamepewa vifaa aina tofauti, tafadhali msiuze. Tafadhali msiuze. Kama ulipatiwa wheelchair, hiyo wheelchair tembea, ikizeeka tutakubadilishia. National Fund wataleta ingine. Kama wewe ni sharani ulipewa, sharani jifanyia kazi. Kama ulipewa welding machine, jifanyia kazi.